attention TV for na ye kwan ye nan so ye nase kwan ewa pa ye wo eye central Diaso abemo bia owo kuro nim nipa nyina nim se wo ye ne niam haja ya na sometimes ye bi before no ye de niam bi edi agro kakra ya na ha drink kakra ya ye nim se abemo yi wo ye ne niam basa ase wo ntwa yie na wanya sika akọ haida obi fie ai etim di 7 kwasiasem abemo yesi efia wotimu no abayo bi ebesra no sam abemo oye Galamsey wo tu Galamsey ewo central Diaso wo central region Diaso na mo se dakwa nwumre mo ho na abayo bi eba besen ko hye ni den but utie information ye nya mo se abayo no hye da enye wo bi ono ne ti anase ne girlfriend and ne boyfriend yeah information abano no twomu hu se okowura ni dem afesima ne hu se moja pa tatatata efi on se nkrase dan ne de enje dan ye dan bi a uwura ma okopiwe tietie bi anu gate kitikiti twomu hu se moja efi eye abemo ni dem epia no odin ankrofo ofi obopin obisa ne se adenti na moja fi osi wakum kwe osi wakum kwe preko we ni baye yes edio osi wakum preko enam se preko na obesinde na kwose ode mayante preko de wontime nwia no obeye dede ana yante hwe ndie mu de twobo bieda ye call ya ababa wa kama wo hwa ne fie no wanyini abroso 18 to 22 years de wo benye bna chese ne wo sisi ne wo so abayo skonoma fefe kama abemo e de sekan atwa ne mene ekunu se sebi aponche anu odin na wo mo ebowura dem wo se niema ne agyan sekan ye wu dem ho de e dos na chese oye spiritual work e wo dem ho meyenti ho amani bombra so upper denture west mensinimo efifi mantem asam na mekai asam asi wo ho ye sha afi ase di sen ene se wo makwaso sa baba wa bia wadi mfie aduonum yenu 22 year old lady woda moje mu twon moje pram no yempen ho a obi de sekan na adwudwa baba we se adwudwa ne nam traso we se de wadwudwa nam no a awerho wadi na wu na wonso mokoshe ya ababa ne kra na watina nanu monse do ama ye kase ye enho sam akoye ne ama manfo dodo no anso kira adwene na agina so ama yense ntwani inhira baboache wano so di akire ama ye ne kwa akodi nkomo na fa ye bisa ne se ye dan ababa wa na adan ombisa mu na die ne siye enhira ba wuti yanka afihia po Ohima sekiwa majuso na jiso we de nseda nkoyi papa. Me ba so ya from say wa koto why? Ma me say wa yo ma me say wa. Akosie ni asese. Yesi ma koto se abaya bikuma 22 years ye twetwa ne sekan. Me so boye mu ayadan. Ma me say embayifo say R00M de ebiesi ewo denchira ha papa ababa wa wadi nsie aduonum yenu ofri garu timpani obadi aso se oba bepe adwuma aye se de beya obenya bibi e de ahye na no pipiti mu R00M ayete no eyi ni se ababa wa ye fe no akos eno na ha de obi adinum no na nibia ankasa e de gloria imba wini nidin ankasa eno no na oba na wochi mienu pepepe na yewo mu na emaba wa o ne ba ye no sori anopa na o mo se eja ye de ebuta ye ba ni se duma ne ebe yinti ye ko no se media me hu fami o inti wantimi na o mo anko adwuma do mo betia ne se o se okwa kope ediane e de ase na no pipipi mu inti okokote ediane o mo ho nyina se oba beto ediane a okọ ya nti jami ya nti kukuru ye yete ya ne se emoja bi oma wo fi woni chese emoja bi efri abrantia no edane mu esane ena omukogbo opru ni wa na wo mie nto obi ye na moja ye no ena odi mbika akwa kogina kwa no no se wakum preko kakaka bi no mse na se wakum preko anke be se preko no ye didi enti ebe de no wakum preko wa bra enye didi omu ya ne se otwibrem nya odimirika gidi woko
omo ye ya omo ntimi anche no na omo ane wo fie nso nyina nso eye ma nti omo dimrika ekobo police for amane police for ni wi dem na jesa baba wa fefe kokko so no yi e na oda ho a emoja e pram ni a oda moja mu na jesa aye asem kese pa information mensaka e kura me a free reliable source say abrante no a wodi say we kasem ya cheno na otumi track ho akoya kodu I am free na I am free and mpanyimfo bi a ofo ka no mu say emoja aye abrante no e na omo free a police for and na sabre de the did say abrante no the information say ya cheno omo de no SCA kakra na R00M a ifekiri ase aba ne say abrante e fe no right oku akitesie no ne papa bia ba e wona mrantie kwotena enum bi etwitwa bi no isrimfo nso a ewo Diaso emrantie ne bia ni abre ediga akotum a ega no ahye bia ba no dwobe se atiefo a mbehu sa R00M ya ekoso ewo Diaso ekuru dia yimu enti oyema me ma me gwa sewa na ne asi ewo apadencha west Diaso ha eno no na abrantie no ayi ababa won ne die no won ne wa yonkofa ban na yenim se bia me kanchema bi eno no nti na e bia wakoye ne sa nanso akitensia na ode ne ba Diaso krodie mu one ne da ne se enye ne hwe no efri se oba ye no mu fradwuma na o ma ba fi on ba fi anom ko ne ohun so se ababa wa no ne abrantie no ejina ba bi edi nkomo ana ase bi sada na obi nim se bi abrante ababa wana kwaji abrante ni sika na ebi o ma na nhisuo ana se ni trimfo ni se bi a wo ku no na odi na kwa kwaji sika o ana so wase ne pepe na ababa wana ampene so na se bi anko ko repu no ampene na watwitwa no se obi nse da hu butaye pote nti ama abrante ni esa na sabre ya mpanyimfo ensa so mo de na sie ni de nse se ge tie biara ye be hunu tie mu Enshabei abrantie no so se ne papa wo bia ba boys ne betia tena ho twitwa bia ni ade wo hwa abrantie ni din a entwa bia ni wo twa bi ana wo hye mununkum mu na mu anopa wi ne anwumre na mu saa enkofo anwise yo mu twiguru mu eje mu ku ha yi wo ye bi enkomo amedi e wa ha ekire sa abrantie no nseda nye obi a wo ye keka wo nseda nye obi odadin ena fie kura wo timu no omo no mo ti se ono onchia onya wura fie ho no oda na ade so abiti no so ya no ko ni bi but wa ba be ha dan e wo fie ho na mu ni ma me ne papa eti ba bi foforo to kodidi na wa ba be dan na nwa nam dan ho saa na abesia akoda aha enti wo di bone kura wo bia ebre na asem ni siye no omo wo fie o se omo de omo kro omo nim se abrante no wo fie o sa abre no because ono oba beda no afore no akono aba beda hey asem 2025 mama say wa asem ye die to 2025 why hey baba wa ne ba kromo na watwe ni wo se 1 week ni on se Ghana for BBC ye twen amade no create bibia so ye ni aba ye ho so enti boy ya munim se sebe na dwemu kani na busuafo wo he mo ampana fa ba bia mfansa wakohwere obi ba enkwa ano odi me busuafo nyina yakọ ekwentwa akra